ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير يا رب. اهلا بكم في يوم جديد مع يوميات احمد ومروه. يا حماده منور الدنيا. ايه رايكم في القميص الجديد ده؟ مش جديد يعني بس حلو. جديد بقاله 4 سنين بس، ما أيوة كملش 5 سنين. أو 6 يعني. أيوة. جديد. أيوة. ايه رايك في الاوتفيت بتاعت حماده؟ 100. ايه رايكم في الشنب اللي شايله؟ وهيعمل ان شاء الله سكسوك. او انتوا تخشوا تشوفونا، حطوا اللايك واشتركوا في القناه. يلا يا جماعه، النهارده غدانا هنا ارضه. يلا يا حماده. زفيفرة زفيفرة ايه؟ الاكله المحببه ليا. عندنا باميه بقى، باميه بالليه، وسي حماده هو اللي ليا، وشوربه فراخ ورز، وهنا عيش عيش. عشان ايه؟ خشوا بقى كده في الحله معايا. خشوا بقى في الحله. سلام على الاكل. يا سلام، مش جيني. بس يا جماعه، انا بحب اكلها الواحده بوحدتها. في ناس بتحب تهرس. انا بهرس والله، دي حريه شخصيه. انا بهرس دي حريه ايه؟ شخصيه. حريه شخصيه. يلا اغرب بقى انت الرز يا سي حماده. استنى بس ماشي الحله ده اهي. دي حله خلاص الباميز. حطها جنبك بقى. هي مش سخنه قوي، هي مولعه نار بس. طب ما نعمل ايه طيب؟ انت لا انت لازم تثبت لي ان انت هيرو. انت هيرو. برافو هيرو، برافو. الرجوله لها ناسها، وعند سي حماده اساسها عادي يولع، مش مشكله. اهم حاجه يثبت له رجولته. خلي عندك عشان تغرف الرز. اوكي. ودي شوربتنا يا ولاد. ايوه. يلا انا غرفت لي انا رز، وانت ايه؟ بصوا يا جماعه، دي انا جايباها جديده. دي انا رحت اشتريتها. عمو قال لي دي بتاعه الرز، فانا جبتها عشان سي حماده بدل المعروف اعمل له شويه رز اغرف له، وزعلان من الطبق الصاج المره اللي فاتت، فجبت له بتاعه الرز مخصوص الرز. ازاي هاكل هنا في بتاعه الرز دي؟ ما دي بتاعه الرز. ما انا عارف انها بتاعه الرز. اغرف بقى. اغرف فيها ازاي؟ ما والله دي بتاعه الرز. ما انا عارف ان هي بتاعه الرز. ماشي اغرف يلا. هو ايه يعني في ايه؟ ايه؟ هو انا مثلا قطه؟ اغرف يلا بس الرز. استنى بلا اغرف قطه بلا، مش استنى. هو انا قطه مثلا هتحط لي شويه رز كده ولا حاجه؟ والله هو ايه الظلم والافتراء بتاعك ده يا شيخ؟ الظلم وافتراء ايه؟ حد يعمل كده اهوت في البتاع يا جماعه والله العظيم دي بتاعت رز. طب ما انا عارف ده بتنقي فيها الرز. لا والله بتاعت الرز. ما انا عارف ان هي بتاعت الرز. يلا بس اغرف بس. انا مش هاكل فيها رز. ليه؟ كده ليه؟ كده وخلاص. لا اغرف يلا بس، خد الرز اهو يلا. انا مش عايز رز. ليه؟ مش عايز رز بشوربه ليه؟ ما باكلش انا رز. ايه رايك؟ ايه؟ هعمل ايه؟ هتعمل ايه بس؟ مش معقول، مش مصدقه. مش عارفه يا جماعه بتاعت الرز. وهي باكل في البتاع بتاعت الرز دي برضو، ولا حد ناكل وياكل في طبق؟ لا، ما انا هاكل في ده هو. صلى على النبي. انا هغرف هنا لمين؟ ليكي. هنا لمين؟ ليكي. هات لي بس انت، اغرف لي كده. اغرف لي مش طايله دراعي. ماشي. انا هغرف لي انا هنا مثلا، كترليش عشان اعمل دايت. وماله، انا اعمل لك دايت. بس ماشي اتفضلي. يعني دي بتاعت القطط؟ اقسم بالله بتاعت الرز. يعني دي بتاعت القطط والله العظيم بتاعت الرز. بتاعت الرز الاول. يا شيخ ابو الحرام. والله انا في الفراخ. لا خلاص ما تقعيش. خلاص ما تقعيش. مش مصدقه والله العظيم بتاعت الرز يا سي حماد. طيب انا اعمل ايه؟ مش هاكل فيه. انت بوظت لي الدنيا كده. مش هاكل فيه. ينفع النضاره كده اللي وقعت دي؟ مش مشكله. لا اكل فيها يا ولاد، جميله والله. الدنيا باظت. شوفي كده. مش هاكل فيها، مش عايز اكل فيها هنا. يلا يا احمد بقى، ما تهزرش. معلقه اهي كفايه كده رز يعني. كفايه كده رز. هات بس يلا شيل حله الرز. يلا انت كل هنا، ودي معلقتك اهي. والله يا جماعه دي بتاعت الرز، حتى دي اللي بنصفي منها الرز. فيها عشان تاكل الرز. يومك مش فايت النهارده شكلك. يلا ودي الباميه، وده رزك وشوربتك. عشان نحط بقى الفراخ كده. يلا اديني. سمي بقى انت، يلا قطع بقى. دي الشجره، دي شجره العيله هنا. ايوه شجره العيله هنا. ماشي. وبعدين ايه؟ شيل بقى عشان نغرب بقى. يلا يا جماعه بس عشان ما عادش وقت. ما عادش وقت على المغرب؟ لا على الغدا. طيب ماشي. على فكره جايبه لك كبده وغنوصه اهي. طيب ماشي. بس اللي بص الغنوصه فين؟ نشوف. بس انتش اللي هتاكلها. ماشي. نشوف كده الدنيا هتبقى ايه النهارده. يلا شيل بس حله الحاجات دي. يلا جنبك. يلا يا جماعه اتفضلوا معانا يا جماعه يا ولاد.
اتفضلوا. دي الحته دي انت بقى اكيد. شربتك اهي، هات رزك بقى. هجيب رز حاضر. رز يا رب. اوبا اوبا اوبا. يا نهار ابوك ابيض. يا نهار ابوكي عكسه. جميلة يا جميلة يا حلوة. بيه. الله يا بيه. حلوة. يا بيه والله. ده انت عارف انت تستاهل ايه؟ الضرب بس انت ما تستاهليش تتضربي على فكره. والله. والله لا يا حماد. والله. يلا يا حماد بص انا بحب يا جماعه بحب اكلها واحده بواحدتها. وانا بحب البتاع كل بتاعت حماد ميه بقى الرز. بيحب يهرسها. في ميه الرز صح؟ ميه الرز ايه؟ يعني انا اكل، بص حد ياكل كده بالطريقه دي، اكل ازاي كده؟ يعني اكل ازاي؟ ما دي بتاعت الرز. اكل ازاي؟ ضهري. اكل ازاي؟ لا لا تسقطني انا حابب. تجري بلدتها انت الاخرى. ده ايه ده؟ بدوق كده والله. لا مش ضايق. منها يا جماعه، منها يا جماعه والله. مش ضايق ايه؟ مش ضايق، مش هاكل فيها رز. كل بس سمي الله بس وكل. انا باكل في طبق صيني عادي اهو، المشكله. والله الباميه سكر. ما انا عارف ان هي اقسم سكر. بالله سكر، بس مش زيك انت اسكر من. طبعا انا اسكر منها. طب هنعمل ايه بقى؟ يلا بس كل هات احط لك انا وخد. يلا خد فراخ يلا في الطبق. بص انا هتوصلك عشان انت غلبان. امير ما بتتكلمش. يلا يلا روح. مش هينفع كده بالطريقه ديت والله قسما بالله، ده مش هينفع اكمل معاك كده بالطريقه دي، مش هينفع اكمل معاك بالطريقه دي ابدا ابدا يعني ابدا ابدا. دي مطلع قصيده دي ولا مطلع قصيده. قصيده ابدا. يعني قصدك ابدا يعني ابدا يعني كده انت خلاص مش رايدني؟ لا مش رايدي. يعني انت ما بتحبنيش يا سي حماده؟ لا ما بحبكيش. ده انا بحبك يا سي حماده. طب وانا اللي بحبك. يلا نعمل ايه بقى؟ هحط لك عليها شوربه. لا ما تحطوش شوربه والله العظيم يا جماعه بتاعت الرز. ما انا عارف ان هي بتاعت الرز. طب ما انا ما اعرفش يعني هي بتاعت الرز انا قلت له عايز بتاعها للرز، قام اداني دي فقلت هي وهي جديده كده سي حماده ياكل بيها قبل ما تبقى قديمه. فانت جبت لك اهو حاجه جديده كده تفتح النفس. تغيير يا جماعه، الاكل عايز تغيير. جددوا في الاطباق. انا هغير برضه. غير ايه؟ غير في فرش غير قدام التصوير. غير في الاوضه. هغير يا شيخ. دراعي بقى دراعي بقى. هغير يا جماعه احنا بنحب نضرب بعض عادي يعني ايه ده؟ معلقه راحت فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الشوربه يا احنا ما سمناش قبل ما ناكل. في الشوربه. ماشي يلا كل بقى يلا. اكل ماشي. والله يا جماعه بتاعت الرز احسن تقولوا ان انا ست مفتريه ولا حاجه. ده انت ظالمه مش مفتريه. انت بتقول كده في قدام الناس؟ ظالمه. عادي. وابدا ابدا. مش رايدني؟ لا عادي. يلا بس كل بقى. يلا دوق الباميه بقى جمال. ما انا هدوق الباميه. جمال وعيش عون عشان بيحب العيش ماشي هدوق الباميه حاضر. بالباميه بيحب يهرسها هو يا حماده. ماشي هرسها. الله. هرسها حاضر. طب بالله عليك ايه الجمال؟ الجمال. بص يا جماعه بحب اكلها واحده بوحدتها كده. تحفه والله. انا عصر عليها طبعا ليمون. ايوه طبعا. مزازه وعامله لها طشه زي الملوخيه. الله بقى المدبات كمان. المدبات لو اتبقى شويه هبقى اصور لكم شويه. تحفه. بس انا مش هاكل في البتاع دي، انا عايز اكل في الطبق بتاعك. دون الموضوع هيوسع مننا يا جماعه وهنضطر نقفل. عشان ايه بقى؟ هنضرب بعض بعد كده. هنضطر عشان مش عاجبه. نجيب المباحث ده كده مش راضي بحاجه ربنا. ايوه ما بيحمدش ربنا على حاجه. واستنونا فيديو جديد ان شاء الله في يوميات احمد ومروه. احمد خلاص.